Selamat siang guys. Jualan kopi keliling. Udah lama bang? Udah lama udah? Wah mantep 2 tahun katanya guys. Saya dulu sempat pengen jualan gini guys, belum kesampaian karena sekarang udah banyak saingan ya bang ya. Banyak. Apa aja nih bang? Selain kopi bang? Selain kopi apa aja? Selain kopi apa aja? Ada apa aja? Enggak ada makanan bang? Enggak ada makanan? Enggak ada ya? Oh. Izin nge-YouTube ya enggak ya? Izin nge-YouTube. YouTube bang. Ini ngomong-ngomong untungnya gimana bang? Lebih ya? Lebih katanya. Sehari berapa bang? Nyampe 200. Keren guys. 200 keren. Motor ya. Adella gitu ya. Adella. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.